Kumbe jambo la kutizama ni kwamba unapopata huzuni, ukapata matatizo, ukapata jambo la lolote, na kufunza kwamba ukimbilie kwenye sala. Sala ndio jambo ambalo litakuweka wewe salama na litakuweka katika mambo yako yote sawia bisawia. Ukiwa na shida, kimbilia kwenye sala. Ukiwa na huzuni, kimbilia kwenye sala. Ukiwa umetengwa wewe na jamaa zako, upendwi upendezi, kimbilia katika sala. Ukiwa wewe una matatizo yamekukumba, matatizo kazini, unakwenda kazini, bosi hakupendi, wewe wafanya kazi wenzako hawakusikilizani, kimbilia kwenye sala. Ukiwa wewe unataka vyeo, unaomba ukizidishwe vyeo vile ulivyokuwa, kimbilia kwenye sala. Sala ndio kila kitu, ndio ufunguo wa maisha ya mwanadamu Muislamu.